Sibire kurungi twakutangirira eshaha neza gacenshire ebiro by'ukwezi n'ebirabirina okwezi no kwa mushanju omwaka ne2025 Serena Nwamanya nyine Sunday Brian nitwe turabintu kutwara mu gacenshire agutwatebekanisa omwebazyo gukanda amakuraga ntuzagatandikiraho ombwejire abe byo kwerinda omurimbara bayemereza okutera karoro ko bwa meya omyanya etarye emwe nemwe bwanyuma yo kubarukaho emivuyo hagati y'abahagizi babesimbire. When the suffering will continue. Ejineshangwa Ombaspak Chinde abantu bate polling stations ezokutera karuro kaemerezebwa erizoba harimo Mutisel Ejineshangwa Ombaspak Chinde abantu batera Global High School aho muri Murambara na Kirembe erukushangwa omuri Nyambitiyobora Cell Tebaita Mutisel okulonda tukuyimiriza kubanga tulaba akavuyo kanji okulonda kuluddewo kati n'abalonze mu bitundu ebirala byonna bayingidde mu paaka kubanga nwe bakolera okujja okutabangula abalonzi abalondera n'akalwa k'amazima n'obwenkanya so tukuyimiriza tujja kubategeeza enonde endala bwegenda okubeera buli muntu alonde exercise ya NRM etambule bulungi ekyokubanza kya byona tax paaka yakyerwa kuteera hati kubaza kugaruka polisi n'amaheko biza bayenda baorganizinge bagaruke batere obwo polling stations ezindi zone zaherize zona zairundana ezanyakayozo ezabyafura bona biza twaja nti apana akarura kakine kwemerezebwa abakisenyi bona abantu biza twaja akarura kemerere tubase kurinda haze hizoberindi akwo no barwana ecyakire munongo kuntangaza bantu benda kutera ba registra kona abandi andi kushobora nko muntu yesimbire bantera tiya gaso mmisho eje abwanyuma yo kashaza munyo naye bakareka bakaterera indizoba konka ezeregari za street kid nizo zatuma byona bikubo stinga chigama tinga kamera tina chifutina nyowenkanye debe nabatufuge batukose kibatuchutakwenda debe nabatujeme chitakwenda ito ngito nishikana tutanisa orufuno bugenyi tutanisa orufuno bugenyi erizoba turi mu rufumo twaturyo mu bugenyi bwitu bwa Kakebezi batureke tutera akaruru kitu kitoko baratusinge tuza kwicereza Entebe yo bwa meya abwambara city yabesembiraho abantu mushanju omuganda abantu bana kurwo mu district ya Kyegegwa nibo baterwa akaruru ko kutoranamo mukuru w'entebe ya katano abuchangechi campaign zaiti zibaire mu kizibu cyona buri muntu akozere campaign we wenka wari kusobora tutwina nambere tanga ine tukarwana na agency bayitubona tubayine kizibu cyone kibabaye nakyo abo kwa campaign zibaire nungi muno zibaire mu kavuyo kona serwira karuru kandi ningira twetekanize kusinga kiro kino inyenda gumya abantu bakegegwa ngo businguzo bukumara kutahamu tujya kubahereza ko kiye kusoboka tujya kubahereza ko kisemerire okunjira abatura akaruru kabanyishenjero kakabame muvuyo na mnonga kucyayikira declaration forms erizoba abatura babehireyo okureba ngo eki ticyagaruka mukubaho akaruru kagenzire kurungi wirongo tanapu ebaire ntito muno usingaho akaruru akatukomera akaba MP abantu tubajumbire muno kukoma for example hano mukakasambya mbere tukomesa tuina abakomi rukaga ana na mukaga cyonka tibo kuba notalinga kurura abantu abayizira abantu bibiri class this time haine kintu cyona ecyabura twantu checkinga buri envelope munda scenario yahwire habwa ba member ba parliament takagaro na register bire buzire yakakindo ero si wano mu rusweswe nayo yonka
senta igitsindikire cyadondo igitsindikire ye printing resya yagireta na yere ira polisi Our TV West Nisenyo Gideon na Philip Murangira n'amakuru okutera karuru omurikaragwe omugomboro yitoje mu district ya Ntungamo kwayemerezwa bwa nyuma yo kubarukaho butikirizana hagati y'abahagizi ba Dennis Savimbi owu abesimbire nawe Kenneth Kabandize ahantebe yo bwa LC5 kansara abwegombora eyitojo Aitwa chiro mwanya ogu twashanga batura bari kuyomba ngo babaremesa kutora n'abebembezi babo Dennis Savimbo yesimbire yagizeho gamba n'abatura bitwa cye bamuyema misho Nasinga trading set. Nasinga rwemahanga. Nasinga rwempiri. Nasinga musheri. When people say enough is enough, you have served your terms, you go away, another one comes in. Kisha Savimbi, etutera karuru, pia mara kuisha, polling station yiti yatabanguruka, owasinja karuru ya Kabandize Kenneth, ya inobururu, ujo muyigana, owaregister, ya kwata uruba Kabandize, ya bara Savimbi. Akaruru kagendaje, twabanza na register, twaza murayini, aza makashashamaro, akaruru kayanga korwa, twakagaruka mubaja ngo batagendera register, twagaruka murayini, abakabandi baza murayini, abasavimbi baye gugunga, wahurra, kubaheza kwegugunga, bata twababuza reason neha abwenchi mutakwenda kuza murayini tukatera karuru akampa mukama Robert Katahwa impaje jero Savimbi ecaba gombora karagwe abantu bakwagira kabandi handa itwa ikokutera karuru kwabo kwihorere kandi samu muchunguzi yatera kabahambo muri Ntungamo municipality Nimbaza kusima government kugira ngo ariho demokarasi abantu babasha kuza umugongo gwa batahi babo bwenuka district chairperson wa Ntungamo nimbaza kwebaza abantu ba cyaro cyanje cyakabahambisera aho nkuzagwa kureba ngo ninyenyenka ubashazere mukuru kurabaho aha ataruho ndijo mwebembeza uzibacha mwana atwariye mutonuji Ntungamo ngutozana ruterinze kabahambi baramustede omugandi okutera karuru ko kwatebende ya NRM muri Kamwenge kwatambura mpora ubwo abantu bake bari kwejumbiramu natandikana aje omwe babiri bashatu mana batano abantu kutera akaruru omugwinji na munonga ahaseru yanje kandi ninyenda okusima nabona abatera karuru ubwo hati ndiyo nintunga results ninde bazitakabire nenda kusima abegeze na munonga je twarungi akoze gacite cyakaringo n'ahandi ho akoze imihanda babiri batatu nyina kumusima habo yajone teka tekire tworo mu mishu hina batezi bakarura butwagamba nabo akaruru kerizoba akaruru tukasinga akabwira akasinga obali kureba ibani arareka duresi kumizoba aramutwara mu rwari batwine umwami Karungi Joseph yayoboruru kwaga kamwe kandi mbanzi Innocent yayo 00 Katembura Robert yayo 00 akampura Odomaro yayo 00
Ndi Anita Tukunda na Anthony Atwine. Namakuru abatezi b'akaruru nibashaba ngo okutebekanisa akaruru ko mugongo kurugeho bagaruce omukwe box kurugirira aha batura nibagira ngo entebekanisa egi neshisho bwire. Reverend Canon Julius Chitayenda omwe ombatezi b'akaruru outwashanga harwa Chinji Catholic Church Polling Station nagira ngo akaruru ko mugongo kashikire kurugaho ahabwo mweju yango ogukarukoretaho. Because you can't, something that is voluntary, you can't have a program that is going to take people's time. So 3 weeks, people coming, then lining. If it was the ballot type, it would have been easier and quicker. Someone comes, casts his vote and goes away. But the lining up, you have to wait for each other. So I think that gives it another challenge. Some people may be having their own activities to do first in the morning and then wait for either midday. And others have already come at 10. They are waiting for those who are first doing the activities. Ahashonga y'abarukwesimba okuta sento mu karuru, Reverend Chitayenda nagira ngo kigwire. People have employed in the use of money. We are not going to shy away from mentioning that. Last week, people were driven up to the polling stations. So they may be waiting, if even for that people are going to collect them to come. So which is something that is wrong, that has been introduced in our electoral process. People are no longer voluntarily going to elect. So they are waiting to be encouraged to go. Kandi n'abantu abengi buli bakabamanyiza mu kubanza aba politician babapakiraga hati sazino abantu abamu nibasaba transport nibatamwirize transport taso kwija kukoma. So I am requesting our NRM office to handle this election free and fair. Put this on record, free and fair. As long as this election is not free and fair, expect me on the ballot 2026. I have said this today, so I am requesting our office to handle this election carefully. Omugandi akaruru ko kutora n'abebembezi ba NRM omuri Kiruhura kwatambura kurungi kandi tukwaba mu viyoyona. I, Katamba Alex, being the NRM Electoral Commission returning officer for NRM primaries for the position of district woman councillor Rushere Town Council, Kiruhura district, I therefore declare Ampere Lydia, who has scored the highest number of votes, equaling to 1,394, as duly elected NRM flag bearer for Rushere Town Council, Kiruhura district. Bakansara basinga basimente bekanisa nungi omu district. Bakoma induna butanga kandi karangirwaki kandi nisima hanga hasiteri za bernebiri nasinga seri zikuna mwenda mugenzi wanjye asinga seri zishatu kandi yikiriza mugenzi wanjye Rwama rebe kabakatene shonga kusima timu yanjye bacyara ba taxi family ya sanga mu cyomo twe kwatireho sanga mu cyomo generally sanga market vendors in general and each and everyone mazima nimbasima kandi shangu hanga byongwe esala yanshabira 10 kyekiyampa kwa abantu bampire sente mbire ntakubasa konkani mbasima Gasha kwa Gilbert Muhanguzi na Turiyamureba Paul nagacenshiro mu ryantonde bamwe ombarukuma obururu ningash agency bahakanisa akaruru kerizoba ngutari mburinganiza kandi ekicaba munonga omyanya ya town council. Ahabwa Ryantonde district abantu bana nibo barukayanira obwa mukuru w'entebe ya katano kandi ahitwagera kuhandikira amakuraga aba harumu okwetombwita nguti byagenda je Iteka ligamba kusoma registers basome registers town council ya town council kubashi basome registers cyatenge iteka ligamba kusoma registers cyatuwanga kusayininga bino kwandi batutwarondija kusayiningira nko wakora ki nko wa mwena ikize ngo wasayininga kandi utasayiningira so atunyo bujuruzi bwanze ni nyanga kusayininga nzende naco
bakagaruke mumbo nayo natandisha kukoleza. The issue we're having is at court C we must use the register. They are denying to use the register and one of the candidates is not in support of that. So we need them to use the register. They don't want to use the register. Twagambaho na bamwe omubesi imbereho ahambereji bayo bakakamu baveyo bagende balonde candidate wabwe obagala nga tubakuforcinze manye nti batunga time ya campaigns buli omu yasoma manifesto ye by now obole na candidate oyagala. abarukayanira entebeji harimo umunyamakuru Cleophas Tukamarwa, Ali Semanda, Korebu Rubaranga hamwe na Fred Muhanji oshangerwemo. Town Council ya Lyantonde bingi bayanga kusayininga ahampapura na munonga ba agency bagira ngo ubururu bwagira mwe birumira icyatuma bayanga kusayininga ibyagenda je nko kubana batekate. Omugandi akaruru omuribanda district okutanaho nakahwire kaba akihorere kandi abatura tubayoreka okucamuka omubiceka byabo. Kabere kakine vibe abantu abebesi imbere nkaka ndeba akine vibe mpango kumanya nosa abantu abesi indraba stekateka kuba batina mani mingi hino muntu omwe ina mani ejeshaha polling stations zimwe zamazire kutera ka Funda division muri Banda municipality kandi results turimo tuzakira imyanya ndizo bacurimo batera nababara. Obururo bwaterwa omuri Banda district hariho kuronda mukuru w'entebe ya katano kandi entebeji eriho Habati Mayanja, John Kapimpi, Amon Mwijuche hamwe na Garashiano Muhumuza. Akaruru ahasero yanjye kagendaje abantu batera za line wazireba zamani munonga kandi nyenda kusima bataka banji okunterera akaruru. Obundi bwaba buryo bwo kuronda abebembezi aba municipality kandi entebeji Elmu Johnson Kanyomozi, Obed Mabwana hamwe na Louis Karyejera. Amakuraga gashakwa Sandeke William hamwe na Timothy Mushabi. Abanyamakuru bitwaza kumuraho tugaruke n'icweka icya kabiri. Agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana oyuzeze rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe. Okutera karuru ka meya na bakansara akarwenjero muri Mbarasti North kachebe kwa Tom Maraka. Agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana oyuzeze rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Abakampala bijire ekyo ni kirungi nitwe tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani burunda chenji
Wubere munonga se. Nanye bambe nasimba. Bitu zone zingahe? Neshatu Eshatu n'icweka. Ego se. Wanga wanje. Bishikana ushwa sente zampo. Konga anko. Nobasa kuziha simu Ubiza yawe. muzande bisimbi yawe. Oba tuyemeye umwe. Mwebale kutebekanisa inyo umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga. Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka. Muri muta Anko, nokibonabona kale nobasa kusita simu yawe okole sente. bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba Nitwe twasima. Empomba bazicara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa Kandi tekando. Iwe tokwetaga kutambura iwe nayo okustama Hatu tuguma mwiruma. Shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza Werarenko mwerere n'ubufaratsi bw'umutindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Resform insiye biroto birungi Nyebiti kubyenda Penkoni Yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafiniz Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwahati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship,
twine na diploma omuri nursing, midwifery, clinical medicine, pharmacy, lab technology, otebirwe na za certificates omuri nursing, midwifery, pharmacy hamwe na bridge course. Twine laboratory y'omurembe ey'omweji ari kubangurirwamu. Tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika orugendo rwawe rw'obusinguzi na Finis Medical University. Finis Medical University, okutambira amagara g'abantu nigwo mwete gwitu. Kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hoteli nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China. Mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwingi transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabatakagiremo. MC takiziri. DJ achumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara keke ni shamushanju. Nizeze zenyine. Dio ni shara keke tukazakunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yonka. Mbogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Aba Quantum Foods Uganda habaro kufitiye henkoko z'amahuri ezenyama na broilers abakugu ombyo kuriya byenkoko no buhabuzo mu kuzirisa nibeta barisa mwe nabambarira n'imyanye bahererere kwijo mushomo gwizoba rumwe gwabarisa benkoko ebirabira na mukago kwa mushanju 2025 aharmirere cafe ban petrol station hehi na Quantum offices imbarara kurugasha ishatu zakasheshe kukikasha mushanju zihangwa kumayibiri kukiraho tera note mushanju note 2 ashatu nishatu note 8 ashatu nemwe na note mushanju 2 nkaga na mwenda note 4. Twagaruka na gacentrire aba Hayes Recruitment Agency basima government abo kubahereza obukumi no kutaha amateka garukurwanisa abarukushohoza abantu mu mahanga gande ombehenda biragiro. Ebi bigambiro General Manager mu kitongo cya Hayes Recruitment Agency amukoro gwo kutwara abakozi 217 kuzakora mu mahanga gaheru. Government ya Uganda netuyamba process yo kugira ngo twanturonde emirimo netushagika ikatuhereza license ekintu cyo kubanza gukora kandi kimanyisa ngo neneza kurondora abana bahiba kuzakora kandi tekukwikiriza gukora umurimo gwona etikirizine na embassy ya Uganda omuyihangeri ryo kubanoza kutwara mu mwana kandi umurimo gwayo gundi no kwereka ngo nebahereza protection amurimo jango mwana kare yarga murimo yafuna benefits ze contract yahwa kandi na no kutuyamba okwiha abantu abakweta abafere abo kweshereko mu murimo gwitogo. Olwalero tuyina abana 10 kuretisa kya Katonda betugendo twale Dubai ne mu Abu Dhabi bali mixed category mulimu ba security mulimu ba cleaner mulimu ba cargo bonna bagenda lwalero twebaza Katonda olw'olunaku lwalero n'obuwanguzi bw'abawadde n'okubasobozesa otuuka ku lunaku lwalero. Bakolesa interviews bacheza kukola interviews bazika ntuba tutwire abaana tuba tuselectingire kwa kugira amabagwa interviews tugaraka tubacenchura tubateka aha mulimi ndizo
emirimo nebereho ndizo tubacenjura tubateka aha mirimo ndizo. Twine cleaners twina kuza kukola na chai chenyonyi aba bana babatakagenzere ntuba traininga tuboleka okubine kola ombantu ombahalabu na namahanga gandi abantu abo kwisha bokola nabo kugira ngo bahikayo mboleke cyane kirungi abana barwo mu company ya Hayes ne bakola bata omombatirwa heri kuza kora asimire Hayes Recruitment Agency abo buhereza burungi no kukora ibishoborokere. Company ya Hayes mwezi gumwe nyuma interviews nkazikora ogwo mwezi oguheire naziraba hati ningenda Dubai kukora nka waitress. Ningenda kora hawa familia yange akuba nyine familia yange arone byetaga ebinkwetaga nko omuntu kura familia yange twaba kurungi n'abana bangi. Omukoro gwikirwa Pastor Bugembe oshabire noko mu cyabo bona bembaza heru ukora. Jako bano nange mbayize rero naye bamaze emyaka 10 nga batwala abantu ne babaza. I think 10 years is enough to recommend people on omuntu emyaka 10. Hayes Recruitment Agency ekatandika omwaka gw'2007 kandi bina amatajo kwetorora ihanga nga Eastern, Western, Northern na Central Uganda. Amakuru agasha kwa Jimmy Muhumuza. Jimmy omuri Fort Portal ahamyanya erukukiro gwinji abantu bace nibo babasa kwejumbira omukutera karuru ako kutorana bakuru ba districts ba meya hamwe na ba kansara. Ahamyanya eyo mnyamakuru witu yahikamu abantu ababa bari ahansi yigana nibo baba bari ahamyanya eminji eyo kuterera mwakaruru. I think the cause would have been by the first elections of the MPs because people were not contented with the results and they didn't accept or they never had a good heart with what the results read from the public and from the tallying centers. Turnout was too low because in the previous elections, MPs used a lot of money, and actually, the agency they gave them money, and even they didn't even give the people. So people got tired, and people reduced the vote, and what they were expecting, they didn't expect what well. People didn't turn up because of what happened in the last elections, because the MPs who were being voted on that day had mobilized very well. But these people, they didn't mobilize. I think that is what caused the turn up to be low. Omugandi abantu bace omurembo rwa Hoima nibo bayijumbira omukutera karuru akerizoba akokutorana orakwate bendera ya NRM omukaruru kabona omwako guru kwija bakubuluzanga amabala gaitu balumu ngati bakwena tukakola tukatamba bakwita obululu kwayi omuntu ayikaile mwazalirwe mugambo tango ibena lyali tiriru ogambo tango ibena tirimu ko kwide bujije batulate netwe bamenye balikomela abantu bagamba kubamenye neto twaye mutukombe generally kora kwa ba incumbents baita babayiremu levels division mayorship na city mayor abantu tukubahikira ground kwa sabantu babanitekerezo kugamba kabagezese abandi. Edward Isingoma otwira speaker wa kanso ya Hoima kandi esimbere okwate bendera ya NRM ahantebe eyobwa meya nagirango habamo okutinsereza abahagizibe omukaruru kerizoba. Koma generally kwere kurunzi baitwabaire mu cases na mbere abantu babaire violent bakole ibintu byinshi kabaire ho for example cyaro kabale support omu wa candidate omu kandi kabonye kagezeri yatera umuntu yamusamba tumutwere no mwirwara baitu mubyona nti tukurubata tukubaire kwangu na challenges ziziburamu baitu nyino kuguma mukama ruhanga nti obusimbuzi so far tuli haiguru muno result number zibaire kandi kusima abantu bona obusagike obubampaire wiki tubentukali mu office tuwamaliza buli kimu kigenzere mu bwire bakomere mu bwire bamazire so right now retrieving materials kandi tulinzire kuranga ibirarugamu. Hariho emyanya eyabamwe emichenjano kandi egi erimwe gwakarya buhire cyarwa buyamba chomboza hamwe na Kiryatete.
abesimbere ahantebe yo bwa meya harimo Mustafa Kahuma Kaboyo Brian hamwe na speaker wa council eya Hoima Edward Isingoma. Omoro Hoima West Division abesimbere ho Robert Ruhigwa Chomuhendo, Ronald Mahadi Mugisa hamwe na Julius Chomuhendo. Ahabwa kansara abakazi ahabwa Hoima West Division abesimbere ho na Nyombi Florence hamwe na Nayebare Silvia. Amakuraga gashakwa Jonathan Tsingwire na Ambrose Nwagaba Katoto. Mu namakuru akarura ko kutorana mukuru w'entebe ya katano bwambara district akakaba akihorere umyanya myinji. Twahika omuri Buchoro Town Council okureba okwa karuru ka agenda kandi oku kaba kihorere. Tabaro taine chara tukori akazo mbukama yazo mukuza Town Council nankaru kamukuzi yazo mukurwana entaro itokonka hygiene tumango naza kutukorera kandi ni muronda beshonda andija yayo mbekor kuru ya tero sound ya tero manya munzi Twahikana hachayi echa Bwizubwera ahabatura ababwizubwera Lower Cell baterra akaruru kabo kandi aha naho kaba kihorere. Nasima munonga abantu abakwa natungo bururu 402 bururu maganana na bubiri mwana wanje atungo bururu ko na bubiri we nasima kandi impura hano hona no hakaba rivindo wabo na YouTube tusingira cyo. Twahikana hari Bwizubwera Mosque kandi aha naho ababwizubwera Apasel akaruru kabo bakatero mu Businje. Ngo tensize controlling security twakora nisima abantu mwena kugezaho twabashomesa bukirikare umutaka rwanda mu karubaka. Obwa hati tutegereza kurangirirwa kwebyarwo mu bururobu. Kandi NGT y'amano mu district y'Ambarara eri hagati ya umwami Didas Tabaro ricyamano wa district y'Ambarara ubwa hati hamwe na Tonjirwe hygiene ukuragire urukwenda kumwiho mu ntebe entebe kansazironzi gendo misho bari mbashoma registers abantu batirera nimba shoma registers tarozo ubwo na security tight haroho security y'amani. Omugandi akaruru kerizoba omuri Shema district kaba ko Businje. Karuru ninkareba ngukariyoni kagenda jo mu misho kandi nko kuna abagambira enkorerwa uri gukora onyakusimwa aguma simirwe. Kirije kagenda jo mu misho twashingira akaruru kamari kagenda ke twawe no kurwana kandi twagira opoza we niti. Numuchikora mutabantu bekitete. Amakuraga gashakwa Aidan Bataringaya na Michael Atwachire. Abanyamakuru bitwazagaruka tumureho netugaruka. Oino mukoronke mbagaye kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito tuenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kelya mutindo katochi
okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwaha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki ino bunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki ina chama chayo muhute katoki yerya hamutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho amanya gange nze Katonda abawe mirembe. Amazina ganje mumpiye dokasi ninduka kikoti cy'Uruva district ninyoze imyenda ningora nitwosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh sora etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbisa bagatereza batatiro sente zone Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Abantu baburwiruzorwa ndukumanyisa aba Western Region abakabari barukungiri abipfuye kabiyone ibya burwizoba mwija kwija hamoreko rugogoma okuja kubantu boreka ibyo abantu bakora mu Uganda ugurabeho hari Independence Park Mbarara City ibirabiri na bitano urwa gatano okushika hasandi ibirabiri na mushanju okwa mushanju twina abakora ibintu abakozi bita aba Uganda bakora ibintu bingi mwije mwerebere murebe ngo ibintu bimwabisya abantu kubigura abanya Uganda. So ni yetamwena kubona nakigambire mwije amore ko rugogoma Mbarara City. Abantu bambarara Isingiro Lyantonde Ntungamo Lokongiri Kanongo Gisoro Kabare Rukiga na Burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warhanga Evangelist Timothy Kabare warhanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza nabo manyiso ebi akozire hagati yanyu ekine kiterane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 ndebiri 10 tugyaba twinemo umupira ogwamana bo banajira hasi bakajangwe byanyu byahwa nitubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zone kandi ogwamukaga nitwija kwa twine lunch free of charge nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri in medical laboratory ermebyoma nebereba komuntu library eyomurembe computer zechikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji yombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara Isingiro odaka kiro mutahuni ya Kaberebe okumanye biri kukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 mukaganemo Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health.
nitwakira omuri Rwambara Suits umwanya gw'obugwaje n'omuteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall ey'omutindo gwa iguru enebyo kwejunisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no endo mwanya gwo gukoreramu za seminar board meetings n'ebindi omwanya ni Rwambara Suits conference center twine bishenje byo kuraramu eby'omutindo gwa iguru munonga single double hamwe na executive suites ebara y'omutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanji noti 3 58 nshanji na mukaga 88 ninga noti mshanji 5 noti emwe 34 nshanji 4 abakampala bijire ekyo ni kirungi nitwe tuliyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko nobasokozesa esimu yawe twine momo uga mwani wirunda chenji webere munonga se nanye bambe nasimu bitu zone zinga neshatu nechweka ego sebo wanga wanje bishikano shwa sente zampo konga anko nobasa kuziha simu ukubiza yawe muzande bisimu byabo oba tuyemeye umwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri mutaha anko nokibonabona kale nobasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empombo bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi etekanda iwe tokwetaga kutambura iwe nayo okusitama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things Shay. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I would rather travel with a tripod than travel with my retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Man, valet took forever. There's no valet here. Who took my That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. umweshongozi ruranganwa kandi umukundu w'abantu Kate Mukiza owabingirekanyuza zo no muri Mbarara abo kweshongora kurungi yakutebekanisiza concert Rugogoma ekibikire tikizunda live concert ibinabire musanzu bikuze kwa musanzu 2025 ahara Agip Motel omuri Mbarara ukutandika shamunana zihangwe mpako mwabazya naza kubashagatirwa bandu beshongozi ukutahamura mutwaro abane kumitana VIP mutwaro 5 family table emitwaro 30 silver table emitwaro 50 kandi golden table ni miliyoni nyabara izatushemerwe kumwe tuburwengiri kandi tuumuzi wo mbyeshongoro. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go!
Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe no rukororo ruretwa asthma aho naho. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ikirizibwa aba National Drug Authority kandi ninunji ahabwa bato n'abakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tondrogemba zigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirru bahabuzi bw'umushaho. Gena Herbals ekayeme bazechaka etine kabi erizuba nzakutayire cyaro moviti butoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa. Ombirabira inganda zitazi mwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'embere konkebere abakugu omukampani ya Moviti bagitsire burungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiroho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagora ombere gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba ryona. Gande agacencire obwari kuburaye biro bibiri tukahika ahakinihiro merankongere abahereza ba Radio West bariyo batambura ombyanga kandi izobe ryanyu mwe baziyo basibiro mu town ya Rubare mu district ya Ntungamo. Kuburaye biro bibiri byonka Radio West kajaguze myaka 20 yamara mbuhereza amahisa nyunge kinihiro merankongere ngagendo misho bw'abahereza ba Radio West bari kutayire byanga. Izoba ryanyuma abazyo abahereza ba Radio West n'abeshongozi bacamwira abantu mu town ya Rubaro mu district ya Ntungamo. Abantu becangeki beshira kwerebera amazina go mutano ne birukushemeza. Ekinire cyo mwakogu cyesebwe mirankongere kandi Radio West neja guze myaka 2006. no kwemeza abari kunde mu kirire Radio West kurugera tandika umwaka gwa 1999 tumwe mu kwerekera rukundo twabireke ndiye yorareba amyaka 2006 y'ubuheza tuzere ngo this time round turyanyama nebutoche byambogora nico cyetire ekiniro merankongere ekiniro cyo mwako gunkiza ko mucayi kaceko rwa mukaga kosha nyencha karebira 2006 kandi okutamu nishirinjo mutwaro gumwe gonka. Omwaka ogu Radio West kwatanise na MTN, Hayes Recruitment, Katatumba Academy, Nyakayo Sacco Limited, Pepsi, Wendy, Herbalife Uganda, Solar Today, Golden Choice Parts, hamwe na TV West. Amakuru agasha kwa Eri Akiza. Webare Akiza omurebe wa TV West kandi ntwongera kubeta okwijja ombwinji ahizobe ryo rwa mukage birabiri na mukaga mukabasa kutwegitaho omucayi kaceka emiryango neyigurwa shayi 2 zakasheshe kandi okutaha mu nishirinjo mutwaro gumwe gonka turi kujaguza na Radio West eri kusiye myaka 2006
yamara ombuhereza ntugumiza munaga cenjire abari kwebembera amashomero g'eby'emikono bashagwa kuta amani nobwire omukabejo buhango oburi kumara omishomo y'eby'emikono. Minister aina amasongo ekyakorwa nekija kwera abana bari kushoma eby'emikono nabo okubasa kuronda emirimo. Obutumwa bwa Minister Janet Museveni bwashima ku System John Muyingo owamujwekera ha mukoro gw'okushoboza ebibuzo bya UVITAB ebyokwezi ku 11 mwaka 2024 ahitebe kikuru kya UVITAB aha Kyambogo mu Kampala. Tusimeko ebirungi NRM byekoze NRM twende wa masomero ambakamani akafano ebikwadde abasomesa ebikwadde ebikozesebwa mu masomero obula ne report eva mu examination code yeberanga mmira etulaga kike tuli report eraga nti abana bakola bulungi. Hono mu butumwa bwa Minister Janet yasima bazire kufe bakahera abana babo mu matendekero. Of course, the way government does, it wants each and everybody to participate in the construction development of this framework. So it will take some time, but that time will be compensated for when we have something that will be cherished by all Ugandans. Mukuru wa UVITAB Onesmus Besigye yarabara abakuru b'amashomero g'eby'emikono agataka yahandikise ngo akolesa kira akakutereza enshongeji. Entendeke inyisho museji nene itaga waba no tendeka umuntu okubiza ayino kwesemba soro mu dokamze kaya ngo akusomesa second so itekaho ku pereza bigezo n'ubuzima nabaye abari abantu bakubereza kwa binogura materials namwe nshaka n'uwanza nzakuregularisha. That every assessment is a true reflection of a trainee's competence anchored in integrity and attend regular consultations on a broad range of issues to strengthen the TVET system. Eshaha zabisha tuzekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba nekushiwaho Fresh Uganda ekitongole ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona. Kituzi yenywere kituzi ohurema twenje aha mumiro nikikorwa ku rugo mu kituzi cya Shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba Kituzi Farm Company Limited. Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kensheko. Okundereba ekinihiro ntubeto mu kinihiro mwena olwa mukaga getinza kwazigwere shaha 12. Yes koraze kuze shaha ina line za kuba nerga kacheka neika ishanyu. Yes ni nabwecho abisinjiro mwena nimbeta abarwa mpara abachora Uganda yona mwere kambete mwije tubasalireho okutaha muno mutwaro kandi okushora nusha. Kituzi drink kinecho kunywa kirungi munonga kachipani sinji kumya mukasheshe no muyango naona za kubyama abatina invents nibo bonka abakubasa kukora echo kwenda ombujenyi nabwe echo genda obaronde mbaguta road Fresh Uganda na machanza gijoba gwetuga kurara nabwe echo ba industries and mama shomero na mama rural welding muzeyo rowa Central Road Boma Mbarara
ninyenda gamba kigambo cyo kweta abararo akwa gamba abararo abantu abamwe mutekateko mwe Saturn tribe imu kutekateka ngo ni haza tiyo ekigambo abararo kikarga ombaganda oba shwenkurito babiremba pakasayo wahora abantu kubagireyo abakurwa mu Western Uganda mwe nababere mba warga Masaka abantu abakureto echwekecho Masaka natanchahi Riantonde Bunyoro Toro Ankole Kigezi Rwanda Burundi na Boga Zaire hata abantu abo abakeche kigamba abararo so warango abantu ariyomba binga abararo omunoza ni Uganda omutaje mbarga nkanyabushozi ondiza jangu no barga kakazo ondiza jangu sene barga nkakanungu no abo naba ikigambe echo abachukuriye tinje niki n'abaganda niyo cyarigire kandi ko kuzanka za cyankwanzi hariyo abarisa abagamba uruganda so ataba barisa nabo inabantu abinente bagamba uruganda nabo baruguru nabo echo bambagira ngo mwene kikabye cyango abarisa koko kujya kukabararo osoteninke cy'abantu Saturn tribe wabura konka kigamba cyakujikagira ngo abantu abizire kunuya abarisa bente yes abarisa bente to abantu bashaba mutwigize so nkibanche manyica kananya ngo mwashitandikire kitoko ko kucheta bararo cyenda kuba tribalistic cyenda kwata abaganda kibateke mune Saturn tribe so the tribe zo standike kujumirana ncho kwa noreba the some MPs in Barebra TV ncho na kigamba no you go and close your gates in Mbarara no ito twine bararo muri Mbarara tero tribe muri Mbarara because ndiyo ningaruka mu ekinde bira aba MP baguru abatakora research Mbarara taryo tribe bakweta abararo Nyabusozi teriyo Kazo teriyo kumura benito mu ekomero ejo tribe tutujini hapana tumukoza kushobora yona hagira abantu specifically ninga kuri rebe president Yoweri Museveni anya appointing as a state minister in charge yo kushobora abantu ebintu okutwazwa amazina higarigire nuko kubireba iwe no birebota okumbireba yaba ni kukibuho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kuyisyaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri kyetengo cyawe cyona Kituzi yenywere Kituzi ohurra matwenje aha mumiro nikikorwa ku rugo mu Kituzi cya Shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba Kituzi Farm Company Limited Atina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasete kensheko mwaka mwana no avonu gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanjoku omucyeka cyeka Mbarara City otaferwizo baryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani nka David Rutaro Alien Skin Shakira Betty Porogoma Kazibwe Kapo Fred Seremba Jose Sister Charity Bisham Kongwire n'abandi bindi rero kugashurako otebwa rushenda abo kuba naza kuba roshozo rw'enyama obo turi kusimbiwa muhurikiza otkozera kituri radio rwebembere zindi haro kusingura ebihembo nyamwingi okutamu nshinjo mutwaro gumwe izo mukiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe
abakampala bijire ekyo nikirungi nitwe turiyo nitwija banywani noho ine chenjeji anko nobaasa okozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimu bitu zone zingahe n'eshatu n'icweka ego sebo wanga wanje bishikanushwa sente zampo konka anko nobaasa kuziha simu ubumiza muno yawe zande bisimu byawe oba twiyemeye umwe mwebale kutebekanisa inyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndyo mukushopinga juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko nokibonaabona kale nobaasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empombo bazicyari haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi ete kandi iwe tokwetaga kutambura iwe nayo okusitama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza